Ki po obliki ustreza pravi kohanji. Sledijo dvojne zaporedne tehnike. Kote men, zaseki zapesti nato še v glavo, men do, zaseki glavo, sledi trup. Najprej dolge tehnike in kratke.
Sledi trojna zaporedna tehnika kote men do, zapestje, glava, trup. Najprej dolga, nato kratka tehnika. Hey! Hey! Hadi. Look! Ay! Look! Look! Пожалуй, еще